Yes, nizere ko mumeze neza ndetse kandi naho muri ibintu biri kugenda neza rwose. Ibyo muri gukora Imana ikomeze ibibaheremo umugisha ndetse ibahe n'ibyo mushaka byose. Ubu ngubu tukaba tugiye kubagezaho amakuru akomeye cyane mu makuru ya siporo, cyane cyane turaza kwibanda ku ikipe ya APR mu makuru agiye acaracara aturutse mu biro bikuru. Ubu ngubu aya makuru rwose tubazaniye ni amakuru ataraye ivumbi, amakuru akomeye cyane rwose tuvanye mu biro kuri myugariro w'iyi kipe. Ndetse kandi andi makuru tubafitiye nuko iyi kipe ya APR iri mu myiteguro ikomeye cyane kugira ngo irebe ko ibintu byagenda neza. Reka tunyarukire no mu yandi makipe, aho ubu ngubu Mukura ndetse na Rayon Sport byari biri gushaka kuzakina ku munsi wa Mukura Days, ariko Ferwafa iza kubibonamo ikibazo gikomeye cyane ihitamo kubyerimina ibivanaho rwose. Imace ntabwo ikibaye, nubwo amatike yari yashizwe ahagaragara ndetse n'abashaka kuba bagura amatike nabo banyura ku rubuga rwa Mukura, ubundi ukagura itike yawe ukareba match ikuryoheye. Ndetse kandi tubabwira yuko umutoza Darkonovic nawe ntabwo ahwema kureberera iyi kipe ya APR ngo avuge ikibazo cyose cyatuma iyi kipe ya APR idatera imbere. N'ubwino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino ndetse n'andi agiye atandukanye. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, mudushigikira mukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye tubana namwe mu makuru agiye atandukanye. Amakuru ubu ngubu tubazaniye n'amakuru akomeye cyane. Turaza kwibanda mu ikipe ya APR kuko niho tubafitiye amakuru menshi cyane, aho ubu ngubu tuvugana iyi kipe ya APR yari ifite myugariro bakunze kwita Prince Buregeya ndetse wigeze kuba na kapiteni w'iyi kipe. Ubu ngubu akaba yabonye ikipe ca, dore ko nta mukinyi wakiniye ikipe ya APR ngo aze kubura ikipe yaba yerekezamo igihe amasezerano yagiranye n'ikipe arangiye. Uyu myugariro rero Buregeya Prince uheruka gutandukana n'ikipe ya APR yamaze kurangizanya na Al Nassr yo mu cyiciro cya kabiri muri Iraq. Buregeya yaherukaga gutandukana na APR FC, yari amazemo imyaka igera muri 7. Kuva icyo gihe muri Kamena 2024 nta kipe yari afite. Uyu Buregeya Prince akaba yemereye itangazamakuru ko yamaze kurangizanya n'iyi kipe, icyo ategereje ari visa, ubundi akaba yakwerekeza muri iyi kipe agatangira akazi kamujyanyeyo. Uyu mukinyi ukina mu mutima ubwugarizi nyuma yo gutandukana na APR FC yagiye avugwa mu makipe atandukanye nka Rayon Sport, bagiranye ibiganiro ni mu gihe yanavuzwe muri Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya. Buregeya Prince yakuriye mu ishuri ryigisha umupira bya APR FC, yazamuwe mu kipe nkuru muri 2018, yakiniye amakipe y'abato y'ikipe y'igihugu abatarengeje imyaka 20 kugeza 23. Rwose Buregeya tumushimira ku myaka ye yabanye natwe, ndetse kandi dore ko yigeze kuba na kapiteni wacu. Rwose tumuherekeza tumubwira ati bye bye Buregeya, rwose kayi amahirwe masa hariya mu gihugu
cya Iraki. Amakuru rero, andi makuru tubafitiye nuko ubu ngubu umutoza Darkonovic akomeje kureberera abakunzi b'ikipe ya APR ndetse n'abakinnyi, dore ko yandikiye buri mukinnyi wese amwandikira message yuko nubwo bafashe igihe cyo kuba baruhutse kuko bari bamaze iminsi bari mu gihugu cya Tanzania, yuko bagomba no gutekereza ku mukino uri imbere uzahuza iyi kipe ya APR ndetse na Azam, dore ko ari match izaba ikomeye cyane rwose. Utazacikwa rero n'iyi match izaba ari iy'umuriro, ndetse kandi nimba iyi match izaba ikomeye cyane rwose. Ndetse andi makuru nuko iyi kipe ya APR iri kubura iminsi kugira ngo itangire imyitozo yitegura match ikomeye cyane, ubundi tukikomereza mu makuru agiye atandukanye. Andi makuru mu makipe yo hanze hano mu Rwanda, mu yandi makipe nuko ikipe ya Mukura yari yatumiye ikipe ya Rayon Sport ku munsi bise Mukura Days. Ni ibirori biba imbere mu kibuga, abakinnyi bose ndetse n'abafana ba Mukura babireba. Gusa ikipe ya Mukura ikaba yayitumiye ikipe ya Rayon Sport, ariko Ferwafa ikaba yaje kwitambika hagati ya Rayon Sport ndetse na Mukura ngo iyi match ntabwo yaba, kuko ngo harimo ikibazo gikomeye cyane. Mu gihe kandi dutegereje andi makuru azaturuka ibukuru, nayo tuzaza turabagezaho kuri 5/5. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho, mudushigikira mukana subscribe, like, share, comment, ubundi tukikomeza mu makuru agiye atandukanye kabisa.